Tsonga hi Mchangani xawana boti kumbe sesi kwala yingisela ku ri kona xikan'we na ku amukela nakambe ka channel ya 015 Explore loko ku ri ku wa ku sungula ku hi yingisela kumbe khale u hi yingisela kambe a wu nge se subscribe ku subscribe ka ha ri mahala hi kombela u hi pfuna hi kula hi ku subscribe u tlhela u ba na xitlokwana xexo leswaku u ta kuma vuphakeri bya hina bya ri byi twa ntwa ingaku ni ngo sungula nongonoko lowuwani hi ku yimbelela similana ku ihogo ahuwele ihogo ya leswi ni twisaka swona i moya lowu nge le ku hungeni sweswiwani hala ka hina a Limpopo i winter matlala wa yima lava nga na vana va vafana kumbe vo botinyana leswi nge le ku kuleni a hi yiseni vana ka matlala a hi yiseni vana ka matlala loko ku awuseya na mhaku na malembe ngati a hi yeni ka matlala wu nge fi hi wo ndhavuko wa hina lowu hi nga sala na wona lowa kara ndhavuko wun'wana handle ka matlala na tinsimu na tihove na swin'wana na swin'wana leswi hi nga swi tolovela ku hakula n'wana u ya dyondza ku tiyimela u ya dyondza ku tiyisela u ya ku swi tiveni ku misava leyiwani swi ta pfa swi tika siku rin'wana ti nga dyangi na mavele njhe so a hi ti dyondziseni ku yisa vana ka matlala va ya dyondza va ku macha a thi mbikhoro thi yimba zwiviri ni nge yi mahlweni mani channel leyiwani na vanhu vo tala se ni ta za ni nghenelela ngopfu deep nhlokomhaka ya siku ya ti hlamusela ni le ka title ka background famba hi risimu ra DJ Mbangi Xisorisani remix na wena loko u tsakela leswaku risimu ra wena ri tlanga ka background ya nongonoko u nga yi rhumela yona ka WhatsApp line ya hina ya 0788399987 hi ndlela leyo u nga kota na ku navetisa migingiriko yin'wana na yin'wana leyi u nga busy yona eka nkarhi lowuwani ku nga va ku ri event ku nga va ku ri project kumbe swin'wana na swin'wana leswi swi nga navetisekaku laha ka channel wa hi rhumela eka yona nambara ya WhatsApp yaleyo hi nga ku nyika yona tanihi title yi vulaku yi ku how much does Makhadzi charge per gig leswi burisanaka swona namuntlha kusuka ka source leyi nga tshembeka yi bukaku ti-gig Makhadzi wu endla 60,000 per gig swi tikomba ku ri price ya kahle swinene ku ya mina ni twa yi affordeka ku langusa impact ya Makhadzi a swi nga ni tshembisi so van'wani vo ngo n'wi langutisa va twa nga ku loko u n'wi lava u fanele u spenda vo ma-100,000 mara hayi lava nge le ka 015 va swi tiva Makhadzi u charger 60,000 per gig and then n'wi landzeleleni and then loko mi la ta n'wi buka mabudget mali yo fana na yaleyo loko ku ri ku na un'wana wa muyimbeleri u tsakela ku twa ku a nga va a kha a charger mali muni hi gig u nga ti vonakalisa eka comment section ya video leyiwani u vula leswaku u tsakela leswi hi vona hi vulavula hi mani u twa ku yena u charger mali muni hi sweswo ya Makhadzi yi tshamisi sweswo kusuka ka source ya ku tshembeka swinene so hi ndlela yaleyo ta tlhela hi hlangana futhi eka vhiki leri taku mi nga rivali mi subscribe mi commenta tlhela mi like video leyiwani ni out